Здравейте, приятели! От името на бащата Асан и майката Ремзие и младоженците Салим и Гардиан ви каня най-учтиво да присъствате на тяхното тържество на 1 юли 2026 година. Аз ще бъда там и ще направя възможно най-добрия купон за вас и тогава. Küçücük tomruk yaz çiçeğimsin, ölene kadar benim gelinimsin. Gelinim çok güzel havasını atar, çekemeyen düşmanlar limon yalasınlar. Aldım dünya güzelini, dillere destan gelinini, incecik belinde gelinli, oğlumun sevdiği prensesi.